أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Mim. Swalla imatao ko pakaanta panyanon. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kati isu kitab desang kaamaddelmun at turuan ku kipananang gila. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Asiran na paparati aniran sudah mapayag, guwi pepemayan degiran sesambayang, gusus sabaad kuini begaya mikiran na ipepemumagairan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Gusiran na paparati ay aniran su kitab ini turun narkaya Muhammad. Gusu ini turun kumyaw na anka, gusu akhirat nasiran natatang kedeniran. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Siran man itutak na kuturuan na puun kukad naniran, gusiran man ipumakaslang sa maliwanag. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Mataan na susirana de pamaratiaya, nam lagid kirano pia ka ikhtiar kasiran antawa adeng kasiran pa ka ikhtiar ka disiram buperatiaya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Tiutupan wallah sumanga puso iran gusukan giran, na kiyat taguan sumanga kailairan sa pilas, buad na bagyan iran na siksa albi mala. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Na adna ped ku mga manusia atawagi itero sa piaratiaya miswallah guswalungan na mauri ak na abasiran mapaparatiaya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pelimpang niran swallah gusumya maratiaya, nadaap kelimpang iran arwar ku mga ginawairan sadiran may inengka. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Katataguan sumanga puso iran sa gedemen, na inumanan siran wallah sa gedemen, guad na bagyan iran na siksa amali pedes sabab ko kaya pamukagiran. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Guamay kapiteru kira na di kanu peminasa kulupa na teru uniran, as kami nagiyebu kapepengum piami. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Tanudan kamataan nasiran ipu peminasa, na ugaid na diran may inengka. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Guamay kapiteru kiran, aparatiaya kanusa lagi dukia paratiaya usabaad ku mga manusia, na teru uniran, ainu kami peratiaya sa lagi dukia paratiaya u mga lalong. Tanudan kamataan nasirani mga lalong, na ugaid na diran katawan. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Guwigira amin itu na iran sumya maratiaya, na teruuniran,
amiara tiaya kami, na igira ami akan dud siran ko mga ulunganiran, na teruuniran, amata anas kami na pediu, gu ayabu tuwakwan nagiya dikiran kapag isiwi-siwa. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Swalla imbedel kiran ku diiran kapag isiwi-siwa ku miamaratiaya, gu tata ali kaniyang kirang ku giiran kan derwaka, agi isiran merumpa-rumpak. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Siran manswini pamasairan ku kadedeg suturwan, nada makalabasukyan degengiran, guda siran maka kedeg sa untol. Mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ayarupa anira na lagi duminiyag sa apoy, na kagia akasinduan yan sumliliw taon, na piyadeng wala susindo kiran, gu ini bagakian siran ko mga lilibutang, na disiran pekailay. Summa bukmun umyun fahum la yarji'un. Siran na mga bengal, mga umaw, mga buta, na siran na disiran din pekandud. Aw kasayibin min as-sama'i fihi dhulumat wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Udina lagi dumia sugata mabegera urana puun ko kawang, akadadalaman sa mga lilibutang, gudalen degu kilat, kiulen niran sa mga tindulu iran ko mga tangilairan puun ko mga parte, kakalakiran ko kapatay, naswalla na katatangkalan yan suda pamaratiaya. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum, kullama adaa lahum mashaw fihi, wa idha أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. May tubo na sukilat na masinggaw tiyan sa mga kailairan, umaniyan siran kasindawan na makalalakaw siranon, na igira amikinumkiran, na makatengen siran, na ukabaya wallah, na mataan na kailang yan sukan giran gusto mga kailairan, kamataan na swalla na si ikulang wantaman nag-uusyan. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hey mga manusia, suwasawatan niyo sukad na niyo, asumiyadun rekanu wagu sumiyangaw na aniyo, kaang kanu makapananang gila. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andadan wa antum ta'lamun. So inad niyan rekanu sulupa amia kayat, gusto langit atap, agu pia katurun niyan na puun ko kawang suwig, na ini sabab piano na kaya pakagmawan niyan ko mga unga apagperkano, na di kanu pengbeel sa mga sagindo wala askano na katawan niyo, ada asagindo niyan. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
Nauba kanu sesang kaku Quran na ini turun nami ko urip nami. Nambees kanu sa surah alagidian. Gutawa ganiyo so mga katuhanan niyo. Ama makatabanger kanu wasala kau ku Allah. Amay kas kanu imanga benar. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Naamay ka diniyo manggulaw gudiniyo din mapenggulaw na pananggila iniyo swapo ya aya itagunian na sumanga manusia agu sumanga ator a ini tiakap ko di pemaratiaya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Napupemanu tulang kakoserana miya maratiaya, guping geleb kiran so mga pipia, amataan adna bagian nira na mga surga, apu pemangundes ko kababaanian so mga lawasaig, uman siran runatan sa unga apageper, na teruuniran, agi eso lagi duin na terketan wamiyaw na pagwitan kirano tuwa makap sesagindai, guad na bagian niran roo mga karuma mga sute, sarun seranun din makakakal. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Mataan aswalla na dinian pekamawagan sukam baal sa ibarat, api arngit, gusto lawanon. Nasupman so serana miya maratiaya na katawan nirana mataan as kanyan subnara puun kukad na niran. Nasupman suda pamaratiaya, nagiiran teron, aanto na ai aantapan wala sang kaiya ibarat. Madakala pendedegnian sa sabab saya, gumadakala turuunian sa sabab saya. Nadaan dedegnian sa sabab saya arwar ko mga sungkelid. Alladhina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siran na pupumarangkas niran sudiin di wala ko oriano kiay lotian. Gupupeneped niran suwini sugu wala akapaka kekampetaon. Gupupemi nasasiran ko lupa, nasiran man nasiran sumangalugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Anda manaya idiniu kaperatiaya aku Allah. Aaya betadiu nama atai na inuyag kanunian. Oriania na bunuong kanunian. Na oriania na paguyag kanunian ko akhirat. Oriania na rong kanubu pekanduda. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sekalian suinad niya narkiyo sumano dalam kulu palangon. Urian niya na siyang urian sulangit na pitong yan siran piya api tuwa mga langit. Guskanian na sulang wantaman na katawan yan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Naguni na pituruukad na nakako mga malaikat, amataan nasakan na magmbaal ako sa ikulupa sa khalifa, na pituruiran, inu kaun pagmbaal sa tawa peminasaon gu pemakaragiraay ron ko mga rugu. As kami na iptes bi kami sukuding kagup suti na miska, pituruian. Amataan nasakan na katawang kusudiniyo katawan. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Na inindunian kuadam sa mga ngaran langon. Urian niya na siyandigin siran ko mga malaikat. Na piteruyan, panutulan yurakan sa mga ngaranai ubas kano'y mga benar. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Piteruiran, asuteka, da akatauwa mi arwar ko inindong kar kami, mataan as kabui matauwa maungangan. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Piteru Allah, hei Adam, panutulang kakiran sa mga ngaraniran. Na kagiyama panutuliang kiran sa mga ngaraniran. Na piteru Allah, bakor kanu de terwa amataan asakan nakatawang ko sumapagma ku mga langit agusulupa. Gu katawang ko supapayag niyo, gu supagmaan niyo. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Naguni na piteru ame ko mga malaikata pangalim babaang kanukwadam. Namya ngalim babaan siran inunta su iblis kasumyang kagumimarat tabat na miyapad kuda pamaratiaya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Gupitir wami, ahai Adam, bebeling kas ka agusi karumang ka ku surga, gukang kanuron sa kapangundaya sa sadin sa kabaya iyo, gudi kanu pagubay sang kaiya kayo, kambeloy kanu apad kuda pamaginuntulan. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Namia po kasiran roo o syaitan, gumia pa kaawayan siran ko betadiran, na Peter wami, at tepad kanu, sa sabaad kanu naridway o sabaad, guad na bagyan yu ko lupa akap teknaan gu kawiyagan, taman kumasa o kapatay. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Naad na miyaswa wada mapuun kukadna niya na mga katero, na piyaka taubat yan skanian, kamataan nas kanyan supupunarima ko taubat makalimuon. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Peter wami, at tepad kanu puun ko surga langon, na amay kaad na makataling markan wa puun rak na turuan, na sadin sa munot ko turuan ko, na daapangan damiran, gudisiran makambukuk walungan na mauri. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب
Nasusiran ada pamaratiaya gupiakam bukegiran sumanga ayatami. Nasiran mani mga tao kunaraka sarun siranun din makakakal. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hei mga muria tao Israel, tatadmi niyo sulimu akan asu ini pangalimu akan nerkano. Gutomanan niyo sudiin dia ke nerkano katomaneng ko sudiin dirkano. Gusakembu ikalak niyo. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Guparatia aniyo sa Quran na initurunakan atumianto ko matatangan niyo. Gudiskano ipaganaya dirun peratiaya. Gudiniyo pemasaan sumang ayatakan sa arga amay ito. Gusakembu ikalak niyo. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Gudiniyo kembutan ko benar suribat. Gudiniyo pagmaas subnaras kanu nakatawan niyo. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Gupamayan degniyo so sambayang. Gutunayan niyo so zakat. Guroko kanu apad ko pupururoko. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Inuniyop subuun ko mga manusia sumapia. Napakalilipatan niyo sa mga ginawa niyo. Askano nakapupengadian niyo sa kitab. Beda mga sabutiyo. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Napang ni kanu sa tabang sanggulalan ko kapantang aguso kasembayang na mataanaya at titu margen inon tabu ko kipangangalim babaan ko Allah. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Asiran na tatangked niran na mataan na siran na mibtu na iran sukad na niran. Gumataan na siran na ron siran pumakandud. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Hei mga muria tao Israel, tadminiyo sulimuakan na su ini pangalimuakan nerkano. Gumataan na sakan na inilbikos kanu ko mga kaadan ko miyaw na amasa. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Gukalak niyo so gawi ada akyu gupo isa ginawa ko isa aginawa amay tubu. Guda ak tarimauna safaat. Guda ak kuwauna sambi. Gudisiran ketabengan. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Naguni na siya betamis kanu ku pagtao Firaun. Irarasairan rakanu sumarata asiksa. Kapupenum bali iniran su mga wataiwa mga mama. Na pelambaaniran sa mga babayar kano, na adna matataguro umana, tiyuba apun ko kadna ni walabi mala. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Nagwani na sirayamir kano so kaludan, na siyabtamis kano, na inildemi so pagtao Firaun as kanu nakababantayan niyo. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Guguane na miyaki pesada kami ko Musa sa 40 gawe. Orianian na kinuan niyo sa sapi akatuhenang ko orianian. Naskano na miyakang gulaw la kano sa diuntol. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Oriania na pimaapa namis kano ko oriano to, kaang kano makapanalamat. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Naguni na inibigami ko Musa so kitab gusto paduman, kaang kano mamakauntol. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Guguane na pitero Musa ko pagtaunian, ahay pagtawakan. Mataanas kano na miya binasan niyo sa mga ginawa niyo sa kiyakwaan niyo ko sapi akatuhanan. Natubat kano ko miya denar kano, sa bunwa uda makasela so miya kaselar kano. Giyutumani mapiar kano si eko kadna niyo, napiya kataubat kano niyan, kamataanas kanian so pupenarima ko taubat makalimuon. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Guguane na pitero uyo, ahay Musa, diemis kaden peratiayaan taman sa diemi mailay swalla amapayag, na piulang kanu o partias kanu nakababentayan niyo. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Oriania na inuya gemis kanu ko oriano kia patay niyo, kaang kanu makapanalamat. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Gu ini payong Amerikano so gebun gupia katurun Amerikano so manna gusu papano kasalwa sa Peter wami akang kanu kumanga pipia ini pagperamerkano nada kamiran kabinasai na ugaid na so mga ginawairani kaya binasaaniran. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Guguane na Peter wami asul kanu sangkaiya ingda Baital Muqaddas nakang kanuron sa sadin sa kabaya iyo sa kapangundaya gusul kanu ko pinto sa pangangalimba baeng kanu gutero kanu sa pekapunas sa dusa kanapi inamir kanu sa mga kasalaan iyo guumana nami sa belas sumipipia. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Nasiam bieno serana de pamaginuntulan sa katerwasalakaw ko pitero kiran. Napia katurong na nami so serana de pamaginuntulan sa siksa apuun ko langit. Sabab ko kaya panung kelidiran. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Naguni na ini pangini sa inumno Musa supagtaunian na Peter wami abentolen ka subedes ka kwator
na ini bentolianon na miakam buaton sa 12 bulan na sabna rakyatu kawano umani isa ka sa gurumpong sa sagbairan gupitir wami kang kano gu inum kano ku pagperwalla gudi kano pengalan dede ku lupa apa pemakakaid kano. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Nagune na pitero iyo, ahe Musa, diamidin kitiger so panganang kena sasuson, na pangniangkar kami ko kadna nakaapakagmawang kami niyan sa pedko pepekatu unulupa. Alalete enon, gu sikwaon, gu lasonaon, gu kodalison, gu tibuyeson, pitero Musa. Enon iup sembia ko kurang somapia. Tanah kanu sa bendera inged, kamataan na kekawaniyo so piang ninyo. Na miadeng kiran so kahinaan gu suka pakarundan, gu miaka kulukug siran sararang itapuun ko Allah. Giyutuman na sabab samataan na sirana dairan paratiaya aso mga ayat Allah. Gupepemuno oniran so mga nabi sa diyuntol, giyutuman na sabab ko kiyan derwa ka Iran gusukiap malawani Iran. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mataan na susirana miya maratiaya gusirana mga Yahudi gusto mga Kristiyan gusto mga Sabiyin nasa din sa maratiayaon ko Allah gusto alungan na mauri gung gelebek sama pia na adna bagian niya na belas kiran si eko kadnaniran guda pangandemiran gudisiran makam buku kwalungan na mauri. Wa idh aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Naguni na tiari maami sudien di iyo ko kini puro unami ko kapuruan iyo ko palaw gupitirwami kepitin iyo so ini bagayamir kanu sabnar gutatad miniyo so madadalamon kaang kanu makapananang gila. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Urian yan na tumialikod kanu ko urian uto na uda sugagawar kanu Allah gusulimu yan na miya beluwi kanud na pedkumiyang alulugi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nasabensab na rakyat o kawaniyo sumima malawanir kanu si ikwalungan na sapto na pitirwa mikiran ambeloy kanwa mga amu amya makadapanas. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nabiloy amis kaniya na puringan ako masanian gusto urianian gutuma kukipanan ng gila. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Nagwani na pitiro umusa ko pagtaunian amataan na swalla na isusugu iyan rekano so kasumbali iyo sa sapi na pitiro iran
Ainu kaming kakua kasablawan, piteruyan. Amlindung aku kuala uba aku maadna pedkuda mga melengian. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Pitero iran, apang niyang kar kami kukad na nakaapayag niyan nar kami uanto na uno na sapi. Pitero iyan, amataan as wala na pitero uniyan, amataan as kanyan na sapi adi matwagu di manguda. Katatangkaan ko pagiltan ito nang gulaw laan niyo so isusugur kano. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pitero iran, apang niyang kar kami kukad na nakaapayag niyan nar kami uanto na iwarna niyan. Pitero Musa, mataan as wala na pitero uniyan, amataan as kanyan as sapi abinaning, maluto suwarna niyan, apa kabimben ko pepemakay layron. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Pitero iran, apang niyang kar kami kukad na nakaapayag niyan nar kami uanto na uno na sapi, kamataan as sumanga sapi na miyakapliling war kami, namataan as kami na umiyug swalla na matuon namin. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Pitero Musa, mataan as wala na pitero uniyan, amataan as kanyan as sapi ada marasai sa pendedu kulupa, gudi ipemakaig ku mga pangumaan, da apa awengian, da apa langian. Pitero iran, aiman to na minitaling umang kasubnar, nasiung beli iran uto, gumay tubu na diran mapenggulaula. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Nagwani ko mamuno so isar kanu sa tawa ini sesendela iuto naswalla imiyag ku pagmaaniyo. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Napitero wami, apa peseniron so sabeed ku sapi, lagid manuto kapag wala kumiyamatay, gupupeke ilay niyan narkanu sa mga tanda iyan, kaaniyo giimang gede-gede. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Orian yan na miteges sumanga puso uyo ko orian uto. Naskan yan na lagi duator udi na lawanun sa kateges, kamataan na susabeed kuwator, nasab na raso pupekam buaton sa mga lawasayig, gumataan na susabeedun nasab na raso kebengkag na pupekag mauron suwig, gumataan na susabeedun nasab na raso kulug sa puun ko kalkwallah, nak na aba kalilipati wallah sugi inyong gulaulaan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ati ina meniwa kaparat ya iran rekanu asab narad na salumpok kira na pepemakineg niran suka teru Allah na urian ya na pepemagelin niran ku urianu kia sabuta iranu nasiran na katawan niran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Guigira amin itu na iran sumya maratiaya na teru uniran amyaratiaya kami na igira amya kandut susabed kiran ko sabed na teru uniran a inonyo kiran pupenunutula na supaya kito kawan rekan wallah aki karina iran rekan to se ko kadnaniyo bede mga sabutiyo. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bayran dikatawi mata anas wallah nakatawanian suisusol niran gusto papayag niran. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Naadna perkira na mga ummi ada akatawaniran ku kitab arwar ku mga siarang kuni guda akatawaniran inunta na pupegen tangan siran. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Naso sanga tasiksa na bagyeno siran na ipipenuratiran ko kitab sumanga limayran adi iran bebeesen orian ya nagi iran teron agi e na puun ko Allah kakagia ay ipimasayran uto sa arga amay ito na sanga tasiksa abagyen iran puun ko kini panuratan no mga limayran gusanga tasiksa abagyen iran puun ko giiranon kisukatan. Wa qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda falan yukhlifa Allahu 'ahdan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Gupiter wiran adad na kakeskuar kami wapoy inun tabu ku mga alungan na mabibilang teruang kaya Muhammad baka numia kakuwasi ko Allah sa diendi na di pendurat so Allah ku diendi iyan antawa agi ini terun makapantag ku Allah sudah amalangyoron. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Uwaiman sadun sang gelebek samarata bukatang kalis kaniano kasalaanian nasiran mani mga tao kunaraka sarun seranun dun makakakal. Walladina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nasumya maratia yaguping gelebekiran sumanga pipia nasiran mani mga tao ku surga sarun seranun dun makakakal. Wa id akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
Naguni na tiari maami sumaylo tadiin di mga murya tau Israel. Gupitir wami, da apsuwa suwatan iyo wa inuntas wallah. Gupia-pia iniyo sumbala alo kasatanto akapia-pia. Gusto adna katutungan ayron. Gusto mga wataa ilo. Gusto mga miskin. Gutero kano kung mga manusia sama pia. Gupamayan degniyo sa sambayang. Gutunayan niyo sa zakat. Orian yan na mimbera paling kano. Inuntas sumay tuwa peder kano. As kano na tumatalikod kano. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Nagwani na tiari maami sumaylo tadiyan di iyo. Sa diniyo pumakaragirain sa mga rugu sa beeder kano. Gudiniyong bugawon sa beeder kano kung mga ingdiyo. Na orian yan na miyagi kral kano. As kano na kasisaksiyan niyo. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Orian yan as kanway, napupemuno niyo sa sabaeder kano, gupupekawaan niyo sa isa kasagurumpong rekano kung mga ingdiran, giiniyo tutabangaan kiran sudusa, gusto ka pakipriridway, na amay kamakataling umasiran rekano akikabibiyag, na pagawon niyo siran at tamok, askan yan na kiaram rekano so kapakaawa akiran, ino apaparatian niyo sa sabaed ku kitab, na pagungkir niyo sa sabaed, nada abelas ko tawa punggulaw laro wa pederkano arwar ko kahinaan ko kauyawiyag ko dunia, gusto alungan na kiyama, na pekandun siran ko minit taralawa siksa, nak na aba kalilipati wallah sugi inyong gulaw laan. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Siran man suini pamasairan ko kawiyawiyag ko dunia sa akhirat, na dikiran pagkep kepen suseksa gudisiran ketabangan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Nasabensab nara ini begemi ko Musa su kitab gupia ka tundu game ko orian yan so mga sugu. Gu ini begemi ko Isa awat au Maryam su mga raraya karina. Gu ini begra meron su Jibrilan ya wasute. Inua umani makataling umarkan wasugu na sabab sa di kebayaan mga ginawa niyo na pumaratabetan niyo na adna isa kasagurumpong apya kambu kegiu. Guad na isa kasagurumpong apapemuno niyo. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
Gupitero iran saka pamagumpat. Asu mga puso amin nakika pepeno. Nakna kapimurkaan siranu Allah sabab kudairan kaparatiaya. Kamiya kaitu aparatiaya iran. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Gukagiad na miya kataling umakirana kitab puun ko Allah atum yan tuku kitab sisi ikiran aaya betadiran sa paganay na pepengeni iniran nakapagsairan kuda pamaratiaya nakagi makataling umakiran su Muhammad miya kilalairan na inungkiriran uto na sumur ka wallah na sang kuda pamaratiaya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab wa lil kafirin 'adabun muhin. Mikira tarata supi pesaaniran ko mga ginawairan. Asudiran kapaparatiaya aku ini turun wallah. Kadengke sakip turunan wallah ko limu yang ko kabayaian ko mga urip niyan. Namia kapkulukug siran sararangit raksui sararangit. Naad na bagian udah pamaratiaya asik sa apukahina. Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Naigira api terukiran aparati anyo so kitab ini turun wallah na teruniran apa paratiaan nami so kitab ini turun dari kami nadiran paparatiaan so salakauron askanyan subnaratumian tuku kitab sisi ikiran teruang kakiran ya Muhammad inuniyo pepemun wasu mga nabi wallah guni oskanu nama paparatiaya kanu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nasaben-saben ramini taling umarkanu umusa sumanga raraya gekarina orianian kinuan yo so sapia katuhenang ku orianian saskanu namiakan gulau lakanu sadiuntol. Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Naguni na tiari maami sudian di iyo ko kinipur unami ko kapuruan iyo ko palaw gupiter wami kepitin iyo so ini bagayamir kanu sebenar gupamakin niyo napitero iran apia makinegemi gusiang kaami napia kasenep kiran ku mga puso iran so kabayasa kasimbasa sapi sabab ku kia ungkiriran terwangka ami kerata-rata suib sugur kanu uparatiaya ni oskanu nakipa paratiaya. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Terwangka aumi adnar kiyusu ing demawri si ikwallah satu labu sadirun ped sumanga manusia na singayuan yusu kapatayos kanuna mamataang kanu. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Nadiran dinuto singayon sa tani tiasa sabab kudusa amin yunaw mga limayran
naswallah ilbi matau kuda pamaginuntulan. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Naibet kamatoon kasiran dina lebih malai inam ku mga manusia ko kawyawiyag gu lebih malai inama di sumia manakuto makang nang naso pisa katawang kira na au bebu maka pegumur sasanggi buragun nadiskan yan mipakawatan ku seksa o kapaka pagumurian sasanggi buragun naswallah ilbiya pegilay ko giiran gulaulaan. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Terwangka asadun sama beloy ariduayu Jibril namataan askanya na ini turunian sa Quran ko puso kaya Muhammad sabab sa suguan wallah atumian to ko kitab miyaw na anian guturuan gututulama pia abagiyeno miya maratiaya. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sadin sama beloy ariduay wallah gusto mga malaikat yan, gusto mga suguyan, gusto Jibril, gusto Mikail, na mataan naswallah na riduay yudo pamaratiaya. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Nasabensab na ratiyuro na nami sakaya Muhammad sa mga ayat mga rarayag, nada amagung kero narwar ko mga sungklid. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ino umansiran makidiin di sa isa adiin di na ibuang o isa kirang kasagurumpong kena kakada kelangkiran na di mapaparatiaya. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Na kagia adna miya katalingu makira na subuha puun ko Allah ato miyan to ko kitaba sisi ikiran na ini buang o isa ka sa gurumpong apod ko sira na bigang ko kitab so kitab wallah ko tampar ko mga likudiran lagi dubayran di katawi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Gu inunutaniran sukumbeti anu mga syaitan ku kan dedetu Sulaiman na kena aba mikepir su Sulaiman na ugaid na su mga syaitan mikepir kay pengendawiran ko mga manusia so sihir gusto ini turun ko dua malaikat sa ingda babil su Harut tagu su Marut nada pagndauan irano na isabu udiran matero
amata anas kami na matag tepeng na dikap keper na pepegenad niran sadua to sop kesabapan sagiiran kapakam belaga kota wagusuk karumanian na ada kebinasaan nirano na isabu inunta asabab saidin wallah na mapepegenad iran sop kabinasakiran gudikiran pekaumpia na sabeng-sabna rakyat to kawaniran na mata anas utawa miat tumu ianuto na ada bagian yang ku akhirat kamapiaan na mataan na mikir rata-rata supi pesaan ko mga ginawairan usiran na katawiran. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun. Naubasiran dun miarat yaya nagusiran mianang gila na matatang kedesubala sa puun ko Allah na ayat tumu usiran na katawiran. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Hei miamaratiaya, diniup terwa ku Nabi Suraina, ayat terwa niyo na unzurna, gu pamakinaganiyo, na adna bagian udah pamaratiaya asik sa amali pedes. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal mushrikin an yunazzal alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Di kebayaan udah pamaratiaya apad ku adna kitabian gusumya manakuto sukip turunan rekano kumapia apuun ku kadna niyo naswalla na pemili iyan sulimu iyan kutawa kabaya iyan kaswalla ikir ku gagawa lebih mala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadun saib tergemi ako kumana ayat udina pakilipatan namis kanyan na pemegay kami sama pia adis kanyan udina sulagi diyan bangka dikatawi amataan aswallah na sulang wantama nagausian. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bangka dikatawi amataan aswallah ikirku kapaar ko mga langit agusulupa nada bagian ni wasala kau kuala apa narigan gupe katabang. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Beniyo pen kabaya amang ni kanu ko sugur kanu lagi dukia pangni ko musaguni nasa tawa sembi inian ko kaungker so paratiaya nas sabna ramia pokas ko unto lalalan. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Miasingan ino madakal kuad na kitabian auba kanu irambu mapeka kasoy ko urianu kia paratiayan iyo ko kakakaperio kadeng kia puun ko mga ginawairan ko oriano kia payag kirano benar na pumaap kano guda payaniyo taman sa italing umawala susugunian mataan aswalla na sulangwan taman nagausian. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir. Napamayan degniyo susambayang gutunayan niyo zakat kasadun sa iyunan niyo arak mga ginawa niwa mapia na ketuon niyo to si iko Allah
kamataan naswalla nasugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Napi terwiran, adad na pagkasul ko surga arwar kumimbelo ya mga Yahudi, udi na mga Kristiyan, giyuto na mga ungaya iran, terwang ka, abgan niyo ikarina niyo oskanwi mga benar. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aya benar na sadun sa imbayuran tangya na ginawa niyan ko Allah, askan niya na pipiya-piya, na adna bagian niya na belasarkan yan si ikukad na niyan, guda apangan demiran, gudisiran makam buku kualunga na mauri. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Napiter o mga Yahudi, ada so mga Nasrani ko agama untol. Gupiter o mga Kristiyan, ada so mga Yahudi ko agama untol. Asiran nakapapenga diyo niran so kitab. Isinana napiter o siran ada mga malangyan so lagi duka tero iran. Naswalla ikukum kiran kualungan na kiama kudiran pagayunayunan. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Nabaad na lawa na derwa ka kutawa ini panaparian sa mga masjid wallah. Kukap keeloyro no ngaranian, gupya na maranian geleb ka kagenekiron. Siran man ada pembakasul kirano na bedi pepengaalak. Adna bagian iran ko dunia kahinaan. Guad na bagian iran ko akhirat siksa albi mala. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Narkwallah susubangan gusus depan. Na api anda kanupa kasangura. Naruudin supepengadapan ko Allah. Mataan aswallah narang kumamatao. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Napitiru iran. Aku minuwas wallah sawataian. Sutis kanian. Kena karkian sungani nasisi ko mga langit gusulupa. Tananon pepengungunutan. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Mimbaas ko mga langit agusulupa. Na igira aad na ipanggulalan niya na suan. Na ayabwap terunyanon. Na kon. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Napitero o sira na da mga malangyan. Aino kami di pembitiarain wallah. Udi na adna makataling umar kami tanda. Isenaya api tero o sira na miyaw na aniran so lagi duka tero iran. Miyakan detar so mga puso iran. Sabnara piyaya gami so mga tanda ko pagtawa kitutumang ked. Inna arsalnaka bilhaq bashiran wa nadira
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Mataanas kami na sigumis kaya Muhammad kaan mapayag subnar, apo pumanutul ko mapiyag upapamaka ektear, na kanaabar ka pagisuan sa mga tao ko naraka jahim. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Nadir ka din keswat sa mga Yahudi sa mga Kristiyan, taman sa din kaunutan sa ukitiran. Tiruang ka, amataan na suturuan wallah, nas kanian suturuan, na ibet ka uunuting kas sa mga kabayairan na ribet, ko oryano kaya pakataring umar ka o katao, na da mambagyan na kaapuun ko Allah apanarigan guda apananabang. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. So sirano to wa ini bagi mikiran su kitab pepengadianiran ko unto laka pangadiiron nasiran mani mapaparatiyayaun nasadun sadirun maratiyaya nasiran man nasiran su mga lugi. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hei mga muria tau Israel, tatadmi niyo sulimuak na su ini pangalimuak nerkano, gumataan asakan na ini lebih kuskano ko mga kaadun kumasaniyo. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Gukala kaniyo so gawe ada akiugu puisa ginawa amay tubu. Guda aketarimauna sambi. Guda apakang gero na guna asapaat gudisiran ketabangan. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Naguni na adna ini tepang ko Ibrahim ukad na niya na mga katero na tiyaro to piano to pitero yan amataan asakan ng buluin na kan ska ko mga manusia ako unutan na pitero Ibrahim agusupan sa mga muria tawakan pitero Allah adi isumpay suliin di akan kuda pamaginuntulan. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Naguni na bilu yami subaytullah akalimudan ng mga manusia gupanarigan. Nakuha kano ko tinindagan o Ibrahim sagi isembayangan na inisugumi ko Ibrahim aguso Ismail. Asuti airan swalayakan na bagyan ugi itetawap. Gusto pupumag-ihtikap, gusto pupururoko wa pupumanujud. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
Naguni na Peter wa Ibrahim, akad nang ko, beluyang ka ini ay ngeda panarigan, guriski ingka so taurun ko mga unga. Asum ya marat ya yakiran ko Allah guswalungan na mauri, Peter wallah, aguso tawa de parat ya, kapeka sawi tengkos kanian sama itu ko dunia, urian yan apakah pengbungko ko seksa ko naraka, ami kerata-rata akebulusan. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Naguni ko'y pupuro Ibrahim sumanga unayan o Baitullah gusto Ismail na Peter Wiran kad na nami tarima angkar kami yai kamataanas kanas kaso pupukkan nagamatao. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kadna nami, gubeluya kaming kaadwa ang bebayuran tangreka, gusus sabaad ko mga murya tawami, apagtawam bebayuran tangreka, gupakiswaan kar kami sa mga ukitami, gupakataw bata kaming ka, kamataanas kanas kaso penarima ko, tauba tama kalimuon. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Kadna nami gupakatindeging kasiran sa subuwa pedkiran, aka pengadian yang kiran sumang ayat ka, gumindaw niyang kiran su kitab gusu hadis, gumakas su tikiran, kamataan naskanas kasu dumadaaga maungangan. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Nabaad na kagwad ko okito Ibrahim arwar ko tawa liyalong yan na ginawa niyan, nasabensab na ratinindu sa miskanyan sa dunia, gumataanas kanyan si sa akhirat na pedun ko mga bilang ataw. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Gune na pitero no kadna niyan, ambayuran tangka, na pitero yan, amimbayuran tang ako ko kadna no mga kaadn. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Na initenan uto Ibrahim ko mga wataian gusto Yakub, Pitero yan, hey mga watako, mataanas wala na tinindu siya narkano so dinul Islam, na uba ka mamatay sa di ka makambabayuran tangko Allah. Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Baka no kipa kadadar pagwani ko makarani ko Yakub sukapatay, asa mauto na pitiro yan ko mga wataian, anto na isimbaan niyo ko oriang ko, na pitiro iran, aaya simbaan namin na sutuhan kagutuhan ng mga loks ka. Aso Ibrahim, gusto Ismail, gusto Ishak, at Tuhan na isa-isa, gus kami narong kami babayurantang. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Gituman na pagtawa miyay pusdun, arkian suping gelebekian, gurkiyo suping gelebekiyo, nadir kanu ipagi sa suping gulaw layran. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Napi teruiran, ambelui kanu mga Yahudi na mga Kristiyan, kaang kanu maturo, teruangka, akna kaaya pagunutan namin na suoke tu Ibrahim sesalim butawan gudiped ku mga pananakoto. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Terwaniu, apiarat yamis wallah gusu Quran ini turun kami, gusu ini turun ku Ibrahim, gusu Ismail, gusu Ishak, gusu Yakub, gusu mga muria taunian, gusu ini bagay ku Musa, gusu Isa, gusu ini bagay ku mga nabi puun ku kadnaniran, da asil buuna mikirana isabu, gus kami narung kami mbebayu rantang. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Naamay kaparatia aniran supiaratia yan yus kanyan, nasab naramaturusiran, nautalikod siran, nasiran dinimia tagu ku kasuran surang, na pelinding kakiran den walla kas kanian supepekkan gematau. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Unutin yus ukit wallah, kabeed na lebih mapia adis wallahi ukit, gus kami na ayamis kanyang giisuas watan. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Terwangka, aino kanor kami giipaki pewala makapantag ku Allah, askanian sukad na nami gukad na niyo, nar kami sa mga galab kami, nar kiyo sa mga galab kiyo, gus kami narong kami tutulabus. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Inon yogi iturwa, amataan su Ibrahim, gusu Ismail, gusu Ishak, gusu Yakub, gusu mga muria taunian, nasiran na mga Yahudi udi na mga Kristiyan. Turwangka, abas kanui lebih matao antawa aswallah, nabaad na lawa na darwa kakutawa miyagma sa kasisaksiyan yan puun ku Allah, kakna aba kalilipati wallah sugi inyong gulaw laan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Giyutuman na pagtawamiyay pusedin, abagyan yan suping galabekian, nabagyan niyo suping galabekiyo, gudir kanui pagi sesuping gulau lairan. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Peteruunu mga lalong ko mga manusia, aanto na imya kaalingkiran kup kiblat niran asutetak na aniran. Teruang kaya Muhammad, arkwallah susebangana ususedepan, turu unian sutawa kabayayan ku ukita makau untol. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Na lagi dutua bielu ya miskan wa pagtawa pisukudan kaang kanu mabelu ya mga saksi ku mga manusia guma belu susugu saksir kanu nada ini belu ya mi ku kiblat asu pitek naan kaskanian inunta na anami mapentu sumbagunut ku sugu ku tawa pembesui ku kakak kapiriron na mata anaya amya belu ya tunganaya margen inunta buku sirana tiur wallah nada kualla ibenian ilanga so paratiayaniyo kamataan aswalla na tantu amalay gagaw ku mga manusia amakalimuon. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sabna rab kilaya mesukap keting ruparaska ku langit na pekasangur na miskadun ku kiblat ap kebebayaan kaskanian na sangur na ka aparaska ku tampar sa Masjidil Haram api anda kanu matagu na sengur niyo sa mga parasiyo ku katatamparanon na mataan na susirana tiurunan ku kitab na katawan niran din na mataan as kanyan subnarapuun ku kadnaniran na knaaba kalilipati wallah sugiiran gulaulaan. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Naibet ka api ya penmitaling umangka ku siranu tua tirunan ku kitab sulang wanu tanda na diran din unutan sub kiblat nekah na gudar ka ibeng ka unute sub kiblat niran guda ku sabeed kiran ibe unut ku kiblat no sabeed naibet ka unuting kas so mga kabaya irana ribet ku uriano kaya pakat taling umar ka u katao na mataanas ka na sa mauto na pedden kuda pamaginuntulan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Susirano to wa ini mikiran su kitab na makikilala iran su Muhammad sa lagidu kakikilala iran ku mga watairan na mataan na ad na isakiran kasagurumpo nga pagmaaniran subnar asiran na katawaniran. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Subnar na puun ku kadnan ka na uba ka din mabelo ya pedkop ke kaalang-alangan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Naadnar ko umani isa apupengadapan askanian ipupengadapon na paguradu-radi niyo sumanga pipia kaapian da kanu matagu na pekataling umaang kanu din walla langon mata nas walla nasulang wantama nagausian. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Naapian da ka makasong na pagada penakaso paraska ko tampar ko Masjidil Haram
kamata anas kanian sutitu benar puun ku kadnanaka na kena abakalilipati wallah sugi ini unggulaulaan. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Gu api anda ka makasong na pagada penekaso paras ka ku tampar ku Masjidil Haram. Gu api anda kanu matagu na pagada penios sumanga parasio ku kata tamparanon ka anda kebeloy ku mga manusia akarinairan rekanu inunta sesiran ada kiran pamaginuntulan na dinyo siran kelekan gusakan ni kalakniyo kaanakan matarutob sulimwa kanarkanu guang kanu maturo. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Lagi daya akia sugu ya mirkanu sa sugu pederkanu ap kebetia ian rekanu sumanga ayatami gup kesute kanunian gup kindaunian rekanu su kita bagusu hadis gup kindaunian rekanu su dinyu katawan. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Na tatadmi ako niyo, ka tatadmangkos kano, gu panalamat kanurakan, gu di kano pagungkir. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. Hei miamaratiaya, pangni kanu sa tabang sang gulalan ku kapantang gusuka sembayang kamataan aswalla na bebidu tabang yan sumanga papantang. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Gudiniup terwa ku tawa ke perang salalan ku Allah imia matay kena ka mga uyag-uyag na ugay na dinyo katawan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Namataan dinap tepengan namis kanu sa syaya kalak gukaur gusukap kekurangi ko mga tamok, gusto mga ginawa, gusto mga unga, na pupemanutuling kasama piyaso mga papantang. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Asiran na igira amya sugat siran at tiuba na teruniran. Amataanas kami na kapaar wallah. Gumataanas kami narong kamerun pekandud. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siran mani kia patutan ku mga maapa puun ku kad nanirana gulimo. Gusiran man na sirani miya makakedeg ku untol. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Mataan giya safa gu giya marwa napad ku mga tanda wallah nasa tawam nay haji ku baitullah udi na magumra nada adusan yan ku kapagaluyan yan sa duwanan nasa dinsang gulaw la sa doon paliugat na mapia na mataan aswalla imbalason na matao. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Mataan na sira na pupugmaan niran suini turo nami ang mga karina. Guturuan ko urian o kaya payagamiron ko mga manusia si iko kitab. Nasiran man na murkaan siran wallah. Gui pamaninta siran o pumakasinta. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Inunta buso sira na mitutaubat gumipipiya gupiya giran supaya magmayran. Kasiran man na pagkataubat ang kusiran. Kasakan supupunarima ko taubat ang makalimuon. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Mataan na susiran na depamaratiaya. Gumiyamatay siran sa kapapantagan siran na mga kafir. Nasiran man na miyatan kedkiran sumurka wallah. Gusto mga malaikat, gusto mga manusia sa kasama-sama iran. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Kakal siranundun sa dikiran kabebesan susiksa gudikiran ketaalik. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Nasu Tuhan yun na Tuhan na isa-isa. Da Tuhan na inuntas kanian. Ama saling gagawa makalimuon. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Mataan adna matatagu ko ki adna ko mga langit gusto lupa. Gusto gi kapakasembiu gagawi iya gusto dondo. Gusto mga kapala pepemangtas ko kaludan sabab ko ngane na pekang gaya guna ko mga manusia. Gusto kaya pakaturuna wallah puun ko kawang kuwig. Na iniwiyag yanuto ko lupa ko uriano kaya patay niyan. Gubiar mbadiyan rooso umani beraniyawa. Gusto kap keelinalino mangandu. Gusto gebu na pauno tunot ko pagletano langit gusto lupa. At titu mga tanda ko pagtawa penggede-gedaan iran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Naadna pud ko mga manusia atawa pepengbeul sa salakaw ko Allah ang mga berahala. Ap kebebayaan iran siran lagi dukap kebebayai ko Allah. Nasumya maratiayan at tanto akap kebebaya iran ko Allah. Na umaylayo sirana de pamaginuntulan ko masakasan dengiran ko siksa. Na mataan na subagir nar ko Allah langon. Gumataan na swalla na mayluti ka paniksa. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Masa atapelis nusira na inunutan sumya mangunut kiran, kakasan dengan iran susiksa. Gupakang gigintasaan sirano kia kukuyap taan iran. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Natiruuno sira na miya mangunot.
Au beedembu ka peka kasoi tano sa dunia. Kata pelisen tano siran sa lagi du kia ta pelisairan reketano. Lagi du tua ka peki ilaing kiran wallah ko mga gelub kiran ami pesen ditiran. Gudi siran pemaka awaku neraka. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hei mga manusia, kang kanu ko nganina matatagu ko lupa halala mapia. Gudinyo pagunuti sumanga oke to syaitan. Kamataan as kanian naridui niwa mapayag. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ayabuwe psugu iyan rekano na sumarata gusto pa kasisingay. Gusto ki pegeng kubniyo ko Allah ko diniyo katawan. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Na igira api terukiran. Unutin niyo sa Quran na ini turun wallah. Na teruniran. Adi kaaya pagunutan namin na suuke tamia to unamiron sa mga luksami. Ati apiapan sa mga luksiran na sabutiran na may tubu. Gudisiran maka uuntol na ayayran din pagunutan. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Na aya rupaan sira na de pamaratiaya. Na lagi durupaan utawa pepenga inian sudah kenegian. Arwar sa kapananaluwag kapananawag. Siran na mga benggel, mga umaw, mga buta. Na siran na di pemanabut. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Hei sumia maratiaya. Kang kanu ko mga pipia ko ini rizki emir kanu. Gu panalamat ini swalla. Os kanu nas kaniyam buwi ipsu swat niyo. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ayad na kiaram yan rekanu na sumiatay ada masumbali. Gusto rugu, gusto sapwa bebui. Gusto ngani na ini panambay ko salakaw ko Allah. Nasa tawa kasangtana kena aba pepengan yaya. Gudi malawani na da adusan yanon. Mataan aswalla na manapi makalimuun. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Mataan na sosira na pepegmaaniran so ini turun wala apad ku kitab. Gui pepemasairan uto sa arga amaito. Nasiran man na daap kekaniran ap ketagu kumangatianiran arwar kuwapoy. Gudi siran ipembitiarai wala kwalungan kiyama. Gudi niyan siran sutiin. Guad na bagianiran na siksa amali pedes. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Siran man so ini pamasairan ko kadedeg suturuan. Guini pamasairan ko siksa sumaap. Nasaya nasiran na maders ko apoy. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Gitu man na sabab sa mataan aswalla na ini turun yan su kitab rak subnar. Na mataan na susiran ada siran pagayon na yun ko kitab.
na titu mia tagu ku kasos soranga mawatan ku benar. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Na abaka pia suki pegede penio ku mga parasio ku tampar ku sebengan gu sesedepan. Na ugaid na ayami pia na sutawa miarat yaya ku Allah gu sualungan na maure. Gu mga malaikat gu mga kitab. Gu mga nabi. Gu bigan yan ku tamukian ku kap kebebaya inianon mga tungan inian. Gu mga wata ilo. Gu mga miskin. Gu gi imlayag. Gusto pepemamangene, gusto pepemangaon sa ginawa niyan. Gu ini pamayan degian susambayang, gu tiunay niyan su zakat. Gu petuman niran su diyan di iran igira amyaki diyan disiran. Gu mga papantang ko masakit, gusto kapaka tetalugdem. Gusto masa aka pananang gulo ukam bunuay. Nasiran man sumia mangim benar, gusiran man nasiran sumia manang gila. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Hei sumia maratiaya, ini paliuga terkano so kakita se kumia ngabubuno, so maradika na ikitas kumaradika, gusto uripen na uripen, gusto bebay na bebay, nasata wa adna maapno na syai ko pagarinian, napakaunutan ko adata mapia, gutunain kumi maap sudiat sa pia-piaan, Giana ni pilbulbudanon na puun ko kadna niyo gulimo, nasa tawang bagus saridu ko oriano to, na adna bagyan niya na siksa amali pedes. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Na adnar kayo si eko kakita sa kawiyawiyag. Hey, adna mga sabutiang kaangkano makapananggila. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lilwalidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Ini paliuga terkano ay gira amyakarane ku isar kano sukapatay. Amay kapagabagak sa tamok. Sukita nanan ko bagian dua lokas gusto mga dedesb. Si eko ada tamapia. Kabnar ko kipananang gila. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Inna Allaha sami'un 'alim. Nasa tawa sambian yan ko oriano kian ganianon. Nasudusaw na si ibu kung mga tawa pumanambiyun, mataan na swalla na pupukan na gamatao. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Nasa tawa adna kawanian kumitena na karibat uli na kandusa. Nagunian siran matanor, nada edusan yanon, kamataan aswalla na manapi makalimuun. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei sumia maratiaya,
Ini paliugat terkanu so puasa. Lagi dukini paliugat non ko siranam yaw na anyo kaangkanu makapananggila. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Si ko mga alungan na mabibilang, nasa tawa kapantagan kanuap kesakit, udi na sisi isalakawan, nagumakabuka na bayadin niyan so kada kalokia bukaan niyan si ko mga alungan na salakaw, na adna ini paligot ko sira na dirun pumakagaga api dia, panganang kano miskin, nasa din sang gulaw la sa daun paligot na mapia, nagyuto itumuon, naso kapuwasan niyo itumur kanu os kanu nakatawin niyo. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. So ulan-ulan na Ramadan naron minipantag kiniturunan ko Quran at turuan ko mga manusia gumanga rarayag karina at turuan gupaduman nasa tawa rumao terkanu ko ulan-ulan na Ramadan na pusaon nasa tawa kapantagan na kesakit udi na sisi isalakawan nagumakabuka na bayadin yan so kada kalukia bukaan yan si ko mga alungan na salakaw kabayar kanu Allah sumalbud na dinyan narkanu kabayas sumargen guaniyo matarutob subilangan guaniyo masdaslas wallah sa kaya turuan yan narkanu guang kanu makapanalamat. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Guigira ini seekor ka mga uripeng ko na mataanas sa na marani terimaan ko supang ni upeng ni igira amyang nirakan na tarima ako iran gu para tiaya ako iran kaansiran makauntol. Uhilla lakum laylatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Kialal kanu ko gagawi ko puasa suka pamakayan niyo ko mga karuman niyo kasiran nan ditar niyo nas kanunan ditar niran katawan walla amataan nas kanunam yadurati wa ginawa niyo na piya kataubat kanunian gupi maapang kanunian na imanto na pakipirurado kanukiran gumbebenugan niyo supite kedir kanu walla gukang kanu gu inum kanu taman sama payager kanu suguri sama pute ku guri samay tama fajr Orianian at tarutupan niyo sukatigir sa tamang ko gagawi gudi kanu kiran pakipirurada amagi atikaf kanu ko mga masjid giyuto mga taman wallah na diniyo pagubaya lagi dina napupuyag no Allah sa mga ayat yan ko mga manusia kaansiran makapananggila. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Gudiniu pageraba sumangatamu ku sabaader kanu samukit sakapanalimbut. Gudiniu tendenan ku mga kukuman. Kakeerabiu sasabaad ku mga tamu ku mga manusia. Samukit sa dusa askanu nakatawaniu. Yas'alunaka 'anil ahillah. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ipagi seiran raka subuna ko mga sinari bulan. Terwangka. Aginan na mga tuos ko mga waktu o mga manusia. Gusukap na haji. Nak na abaka piya-piya so kasulyo ko mga walay se ko mga orianian. Na ugaid na ayami piya-piya na sutawa miyan ang gila. Na suld kano ko mga walay se ko mga paitaw niyan. Bukalak niyo swalla kaang kano makaslang sa maliwanag. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Napakim bunuay kanu sa makapantag kulalan wala ko sirana pa pemunor kanu gudi kanu malawani kamataan aswalla na din yang kebayaan sa mga malawani. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Gubunuan niyo siran apiaan dan niyo siran matuon. Gu pakaawaan niyo siran sa sadin sa kia pakaawa iran rekanu. Kaso kapanakoto nalawan ko kapamuno. Nadi kanu kiran paki pembunuai sa Masjidil Haram. Taman sa disiran rekanu ron makin bunuai. Na amai ka makin bunuai siran rekanu. Na bunuan niyo siran. Lagi dutua belas kuda pamaratiaya. فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Na amay kagumunak siran manakuto. Namataan aswalla na manapiya makalimuon. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ يَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Napakim bunuay kanukiran taman sa daamaad na kapanakuto. Gumaad ng swagama ukit ko kapagintawar ko Allah na amay kagumunak siran. Nada aridu inunta kuda pamaginuntulan. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. So ulan-ulan na pag-edetan na pantag ulan-ulan na pag-edetan. Gusuki pag-edetan na makapkikita sa. Nasa tawa pangurawang kanunian na atuwin yus kanian sa lagi dukia pangurawin yan rekanu. Gukalak niyo swalla gutang kedeni wa mataan na swalla na bebidu tabang yan suki pananang gila. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Nang gusto kanu kulalan ko Allah, gudiniu pagnata ginawa niyo ko kabinasa, gupiya-piya kanu, kamataan aswalla na kebabayaan yan sumipipiya-piya. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Na tarotu paniyo sukap na haji gusto umrah arko Allah na amay kakabelam benang kano na beganiyo sumalbud ku mga pamamagayan gudi niyo pagupawe su mga ulo niyo taman sa diiraot su mga pamamagayan ku derpaian nasa tawa kapan taganap kesakit terkano udi na adna sakit ku ulo niyan na paliw gaton supidya akapusa udi nakasedka udi nakasumbeli sa kambing na amay kasumarig kano nasa tawa mapiliian su umrah ku unano kapnay haji na paliw gaton sumalbud ku mga pamamagayan nasa tawa di makatuon na pusa sa talawalungan si ko kapnay haji gupit walungan igira amya kabeling kano giyuto na sapolo at tarutop giyuto na si ko tawa de mabeloy so perniano beki bebeling ko ubaya Masjidil Haram na kalakni swalla gutang kedani wa mataana swalla na mayluti kapaniksa. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sukapnay haji na mga ulan-ulan na kikapapento nasa tawa magikram roo ko kapnay haji na da kapamakay sa bubay guda akan derwaka guda akapapawala sa eko kapag ikram ko kapnay haji nasa dun sa mapenggulaw lani wa mapia na katawan skanian wallah na pelutu kanu na mataan na ayam mapia luto na sukapanang gila gukalak na ko niyo hey adna mga sabutian. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Da adusan iyo ko kang bebenugiyo salimu apuun ko kadna niyo na amay kagumanat kanu sa Arafat na sebutan iyo swalla ko ubayo Masar al-Haram gup sebutan iyo skanian sakyang guna na uwanian rekanu kamataan na aya betadiyo ko una anaya na pedden kum yang ada dedeg. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Urian niya naganat kanu sa sadin sa pengganatan ng mga manusia. Gupang ni kanu sa maap ko Allah. Mataan as wala na manapi ang makalimuon. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Naamay ka mapasadiyo sa mga okitiyo ko kapnay haji. Na tatadmini swalla. Lagi du katatadmini ko mga luksiyo. Udi na lawano nakapananadum. Na adnapad ko mga manusia atawagi itero. Sakad na nami. Bagi kaming kasiis sa dunia. Na da abagyan yan ko akhirat kamapiaan. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Naad na perkira nagi itero sakad na nami bagi kaming kasi sa dunia sama pia gu sa akhirat sama pia guli deseng kaming kakusiksa ko neraka. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Siran man naad na bagyan nira nakapiaan puun kuping galabekiran naswalla na mag-ani kapamagitong. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Napsebutan ni Allah si ko mga alungan na mabibilang. Nasa tawa magalok-alok gumanat sa mina ko dua alungan. Na daadusan yan. Nasa tawa makauri. Na daadusan yan si ko tawa menang gila. Na kalak ni Allah butang kedeni wa mataan as kanu narong kanu peli muda. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Naad na pad ko mga manusia atawap kesewat kau kateruyan si ko kawiyawiyak ku dunia. Gugi inian seksiin swalla ko madadalam ko puso iyan. Takin ubaas kaniyan lebih pawal. Wa idza tawalla sa'a fil ardi ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Naigira amiyakat talikod na lumalakaw kulupaa maminas saun guprarataan yan sumanga pergus sumanga wata apangangayaman naswalla na din yan kebebayaan suka paminasa. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithm فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Naigira api teruun akala kenekas walla na awidan skaniano maratabat seeko dusa na ayad na kebulusan yan na sunaraka jahannam ami kerata-rata adar pa. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Naadnapad ko mga manusia atawag iniyang pesaan na ginawa niyan katuntot ko mga ikasuswat wallah naswalla na makapadiin ko mga urip niyan. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffan wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Hey sumya maratiaya sulkanu ku Islam sa kalangulangan yan. Gudiniyo kidegas mga okito syaitan. Kamataan as kanyan naridwini wa mapayag. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Naamay kasumilay kanu ku uryano kaya pakataling umarkanu umangararayag karina. Natang kedeni wa mataan aswalla na mabegra maungangan. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Badnap na yaw niran arwar ko kapakat taling umakiran wala amata tagu kumyageng kapeng kapagebun. Gusto mga malaikat gumitaman sukukuman kasi ibu pekan duduk wala sumanga hukuman. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah syadidul 'iqab. Iseen ka ko mga muria tao Israel pirai ini bagay mikiran na tanda amarayag. Nasa tawa sambiyan yan sulimu Allah ko urianu kaya pakatalinguman yanon. Namataan aswalla na may luti ka paniksa. Zuyyina lilladhina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawm alqiyamah والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Piperasang kusirana da pamaratiaya sukawiya-wiya ku dunia. Gupe pembagerganiran sumya maratiaya. Nasus sirana miya mananggila. Nama kaumbau kiran kualungan na kiyama. Kaswalla na priskian yan sutawa kabaya yan sa di kesarapan depat. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Miadun su manusia ku ukita isa. Nasyugu Allah su mga nabi pepemanutul kumapia. Gu pepemaka ikhtiar. Gu pia katurunia na babidiran su kita bebenar. Kaanian makukum su mga manusia kudiran pegayunan-yunan. Nada asumi orangon arwar ko serano tua biganun ko oriano kaya pakatalingu makirano mga rarega karina. Kadengki ko serana miya maratiaya. Natiur wallah sumya maratiaya. Se ko dairan pagayunayon ni ko benar. Sabab sa idinian kaswalla na turunian sutawa kabayaian kulala na matitu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. Beniu tiarima apakah sul kanu ko surga adar kanu maka talingu masul lagi dunia ka talingu mako seranu to miai pos ku miau na aniu amini sugat kiran su masikot gusu karu masayan gumia aro raya siran taman sagi imaturu usugu agu sumia maratiaya apdian a anda su tabeng wallah tanudan kamataan asu tabeng wallah namarani. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ipagi seiran raka wantu naa ika pemumgiran. Na terwangka asadun say pemumgini wa mapia. Na bagianum bala alokas gusto mga dadas gusto mga wata ilo gusto mga miskin. Gusto gi imlaya-laya maka kekadiata miya kalang salalan. Nasadun sang gulaw la aniwa mapia. نامتا أنس والله نقطوني نتو. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ini paliuga terkano suka pakim bunuai ko mga kafir. Askanian na ipkegwadiu. Na tetana aad na ipkegwadiu ayar kanu mapia. Gu tetana aad na ipkebebayaan iwa ayar kanu marata. Naswalla imatau. Nas kanu idi mga tatau. Yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fihi. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ipagi seiran rakaya Muhammad suulan-ulan na pag-edatan so kambunwayron. Na terwangka aso kambunwayron na mala adusa. Gusto kaalangi kulalan wallah. Gusto kaung kiraun.
gusto kaalangi ku Masjidil Haram, gusto ka pa kaawaon ku tauron, nalawan raw amala dusa si ikwallah, gusto ka pa nakutong nalawan amala adusa adisu ka pamuno, na disirang genek sa kapapamunwairan rakano, taman sa dikanwiran mapakaawa ku agamaniyo o kagagairan, nasa tawa mawarkano ku agamanian, nagumataya kapan taganas kanyan na di mapaparatiaya, nasiran man na miyailang sa mga galubkiran si sa dunia gu sa akhirat, kasiran man ni mga tao ko naraka, sarun siranon din makakakal. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah, wallahu ghafurur rahim. Mataan na sa sirana miya maratiaya gumiya manugalin sa ingid, gumiya managuntaman si ikulalan wallah, nasiran man ipakaarap kulimu Allah, kaswalla na manapi ang makalimuon. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ipagi seiran rakaso pakabergusukan dermet na teruang ka aadna madadalam sa duo to adusa amala gumanga guna arko mga manusia nasudusa sa duo to na mala adisu gunaon na ipagi seiran raka o anto na ai pumumagairan na teruang ka aso kelawang ku hadiyatio lagi daya akapupayagar kanu Allah ku mga ayat kaaniyo mapapamimikiran. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la'anatakum inna Allah 'azizun hakim. Si sa dunia gu sa akhirat gui pagi seiran rekas mga wata ilo na teruang ka aso kaum pia ikiran na ayamapia na upaki sukan ukiran sa kawiyagan na mga pagarinyo siran ko agama kaswalla na matatendu iyan sa pupuminasa ko pupungumpia na ukabaya wala na mataan na kapekar genang kanunian mataan na swalla na mabegramaw ngangan. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Na diniyo pengarumaa sa mga pananakutua mga bubay, taman sa disiran maratiaya, kamataan na suurip na bubay maratiaya na tumu adisu pananakutua bubay, api apan masawat kanunian. Gudiniyo paki pengarumaan ku mga pananakutu sumya maratiaya bubay, taman sa disiran maratiaya, kamataan na suurip na mama maratiaya na tumu adisu pananakutua mama, api apan masawat kanunian. Seran man na iptuwagiran sa naraka, naswalla na iptuwagiran sa surga gusto maap sabab sa idinian, gupupayag niyan sa mga ayat yang kung mga manusia kaaniran ketadmi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Naipagi seiran rakasu haid, na turuang ka, askanian na marsik, nagnekin iyo mamakay sa mga bubay ko masao haid, gudikan ukiran pagubay sa kandima, taman sa disiran makasuti, na amay ka makasuti siran, nasongkan ukiran sa sadin sa suguan rakanu Allah, mataan aswalla na pagbubayan yan sa mga barataubat,
gub kebebayaan yan sumanga berasuti. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Sumanga karuman iyo na bebesuka iyo, nasong kanu ko bebesuka iyo sa sadin sa kabaya iyo, guunaan iyo sur ko mga ginawa niyo, nakalakan niyo swalla, gutang kadan niyo amataan as kanu na miptu na iyo skanian, napupenutuling kasama piya sumya maratiaya. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Nadinium beluya suka sepak walla makapantag ku mga sapa iyo, abelamban ku kapepiapian iyo, gusto ka pengungunutan iyo, gusto ka tenuran iyo ku mga manusia, kaswalla na pepekkan gematao. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Dirkanu isiksa walla sudah mbebaa ku mga sapa iyo, naugay na isiksa iyan narkanu supim bebaa mga puso iyo, kaswalla na manapia matigir. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Bagian sirana pispa aniran sadiran pemakain sumanga karumairan, so kanayaw sa patulan, na amay ka indudiran, na mataanas wala na manapia makalimuon. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Na amay ka tanto uniran sukamblag, na mataanas wala na pupukkan gamatao. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Supaya manalak na magenggeniran sa mga ginawairan kumasa utlawahid, na dikiran kepakai ibaran pagmaasuinad wala ko mga tiyaniran, o siran na paparatia airan swalagu swalungan na mauri, na so mga karumairan ikapapatutan ko kabaling ikiran sang kutuwa masa, o kabaya iran so katenura, na ad na bagian iran na kabenara lagi du kabenar kirano mga mamasi ikwada tamapia, guad na bagian ng mga mamaami umbawiran ko mga bubay, naswalla na mabagra maungangan. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. So kambelaga ad na kambelingan naon na makadua, na belingin niyo siran ko ada tamapia. Udi na butawan niyo siran ko ukita mapia. Nadirkan o kepakayu bakan o kuwa ko betang amini bagay niyo kiran sa may tubu. Inunta ubayran kawan na dua sudiran kauntula ko mga taman wallah. Na amay ka ikawan niyo sudiran kauntula ko mga taman wallah. Na dusairan ko kitenden no bubay. Yuto mga taman wallah. Na dini YouTube lawan ni kasatawa lawanan yan sa mga taman wallah. Nasiran man nasiran sa mga derwaka. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Na amai ka imbelagi sa ikatlo na dirun kepakai ko urian uto taman sa dimaki pangaruma sa karuma asala kaurun na amai ka imbelagu miang aruma ay kadua na de adusairan ko kikasweniran ko kakuwing amai ka magdeiran na kuuntuliran sa mga taman wallah nagiyaya mga taman wallah apa peyagnian ku pagtawa kisah sabut. Wa idza talaqtum an-nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Naigira inim belagi yusu mga bubay nagusiran perautan kawidderan na beling ini siran si ikwada tamapia udi na butawan ini siran si ikwada tamapia budi ini siran beling isa kapaki berasaya kama kapembebakanu nasa tawang gulau laru na sabnaram ya binasan ya na ginawan yan na dinium beluya sumanga ayat wallah akasan degan gutadmi niyo solimurkan wallah gusu ini turunian rekanu wa kitab ungangan aipu pengetuman yan rekanu to na kalakni wallah gutang kedeni wa mata anas wallah na katawanian sulang wantaman. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw baynahum bil ma'ruf dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Naigira inim belagi yusu mga bubay nagusiran rautan kawidderan na dinisiran pagrena ko kapaki pengarumairan ko mga karumairan igira amia gayon siran ko ada tamapia giyuto na ipagendo to ko tawa pederkano apa parati anian swallahu swalungan ang mauri giyuto mani lebih pekaumpiar kano gulebih pekasuti nas wallahi matao nas kano idi mga tatao. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Na sumanga ina napakasuswairan sumanga watairan sa dua raguna taruto paduoto si kotawa kabaya iya nakataruto paniyang ko kapakasuso na paliugot ko amaso pagperkiran gusun ditarniran si ikwada tamapia da ay paliugot ko beran yawa arwar ko kegegenian dirasain suwina sa sabab ko wataian gudi pakargenan suama sa sabab ko wataian na paliugot ko waris ko masulagi duto na amay kakabaya iran nakapakagnekaon sumuso sa piyagayunan iran gukia pagudasaan na da adusa iranon
na amay kakabaya iyo so kapakasoswan iyo kung mga wata iyo ko salakaw kung mga inairan na daadusan iyo igira amin ibigay niyo kiran so tanda niyo kiran si kuwada tamapia na kalakan niyo swalla gutang kada niyo amataan na swalla na sugiin yung gulaulaan na pigilay niyan. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Nasuk pumatayar kano aad na kibagakira na mga karuma na maggeniran sa mga ginawairan sa patulan gusapulo gawi na amay kairaw siran kuiddairan na daadusan niyo kuking gulalan niran ko sisi sa ginawairan si ikwada tamapia naswalla nasugiin niyong gulaulaan na kaipian. Wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitabatin nisa ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Nada adusan niyo si iku ini pangilatiyo agaray ko mga bubaya balo udi na piyagnes iyo si iku mga ginawa niyo. Katawano Allah amataanas kano na kerem niyo siran. Naugaid na di kano kiran pakai pipesada sa masurun inuntaw ayat teruan niyo nakaterua patot. Gudi niyo pekata na aso katang keduka kewing taman sa di iraut so idda ko tataali kanon. Natang kedeni wa mataanas wala nakatawanian susisi ko mga ginawa niyo. Na ikhtiyarin niyo skanian. Gutang kedeni wa mataanas wala na manapi amatigr. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Da adusaniyo amay kaimbalagiyo sa mga babay ko daniyo kirampan kapamakaya. Guda penamya payagiyo kira na betang. Na beginiyo siran sa ipakapaya ginawairan. Paliugat ko kawasa supanta gugesian. Gu paliugat ko kasisimpitan supanta gugesian. Apa memagayan si iku ada tamapia. Kabnar kumipipia. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Naamay kaimbelagi yusiran ko daniyo kirampan kapamakaya. Asab na raad na miya payagi yukiran na betang. Na begani yukiran so sabagi ko miya payagi yu. Inunta upmaap sirano di na maap so sisi isa tangan yan so katang keduka pangaruma. Na sukap maapiyo na ayamarani ko kapangungunutan. Na diniyo pekalipati so kaya pakadiyadir kano. Mataahan na swalla na sugiin yung gulaulaan na pigilay niyan. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Siapa niyo so mga sambayang, gusto sambayang asara milelebi,
gu pamayan degeni war kualla satitu ka pepengono taniu. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Na amai ka kewang kano na sembayang kano apelala kau kano udi na kukuda kano na amai ka somarig kano na sabutani swalla sa sembayang kano sa mana aso inindaw niyan rakano adiniyo katawan. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Naso sirana pumatay kano guad na kaganatan nira na mga karuma na tenan nira na adna bagyan mga karumayra na pagper sa taman ko saragun sa disiran pakaliun na amay kalumiyo siran na daadusan niyo si eko kining gulalan niran ko sisi isa ginawa ira na ada tamapia naswalla na mabagra maungangan. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Na adna bagyan upaya manalaka pamamagayan si ikwada tamapia kabnar kukipananang gila. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Lagi duto wa kapapayagar kanu Allah ko mga ayat yan kaaniyo giimang gede-gede. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Bangkada katokawi susirana miya mga wako mga ingdiran asiran na beribu-ribu sa pangaliko kapatay na pitero kiran wala amia matay kanu urian yana inuyag yinsiran mataan aswalla ititu malai gagaw ko mga manusia na ugaid na kadaklang ko mga manusia na disiran penalamat. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Napakim bunuay kanu salalan ko Allah gutang kedeni wa mata naswalla na pupekan ga matao. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sadun satawa pagutangan yan swalla sa utang mapia na pteketa kepenianon sa kateketa kepamadakal kaswalla ipsikut gu peluag gurung kanu pemakan duda. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Bangkada katokawi so mga nakuda ko mga muria tao Israel am yaurian Musa gune na pitiruiran ko nabirana samaon apakah tindegi kaming kasadato kamakin bunuay kami salalan ko Allah pitiruian au bebed namay kaipaligo terkanoso kam bunuay nadi kanubu makin bunuay pitiruiran aino kami dipakai pembunuay salalan ko Allah asabnara pia kaawa kami ko mga ingdemi gupira bay sumanga wata ami na guwani ay paligot kiran sukam bunuay na tomialikod siran inunta sumay tu ami telimbaga kiran
naswalla nakatawan yan sudah pamaginuntulan. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Na piterukiranu nabiran amata naswalla na piakatindegian terkanusut talu tadetu piteru iran anda menayai ka kepatuton ka pendetu inian kami as kami ititu ka papatutan ku kadetu adis kanian guda begisa ka kawasaan tamuk piteru ian amata naswalla na tinindusian terkanus kanian gupia kalawan ian sakala ku kata ugus sulawas naswalla na magenian ku kapaarian sutawa kabayaian naswalla na maginawa amatao. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Na piterukiranu nabiran amataan ayat tanda ukadatu iana makataling umarkan usuk kabana katataguan sa sarig apuun ku kadnaniyo gusto mga lamba ko paninggalanu Musa gusto Harun apagawidon skaniano mga malaikat mataan adna matataguro umana titu tanda abaginiyo oskanuna mapaparatiaya. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Na kagi alumiyo so talu taragsu mga tantara iyan na pitiru iyan amataan naswalla na adna itupingan rekan walawasay nasa tawa minumun na dirakan ped nasa tawa dirun tumaam na mataan as kanya na pedrakan inunta sutawa isandukian sa sasanduk sulimanian na miyamang inung siranon inunta sumaitu apedkiran na kagi emari pagian utos kanya na gusto miyamarati aya apdian na pitiru iran ada akapa kaatu tanus sa alungan na iku jelut agusto mga tantara iyan na pitiru sirana tatangked nirana mataana sirana miptuna iran swalla madakala pagtawa maito yaka pagsa pagtawa madakal sa sabab sa idin wallah kaswalla na bebidu tabangyan sumanga papantang. Walamma barazu li Jalut wa junudihi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Nagwani na miyaki piraya rasiran ku jelo tagus sumanga tantara iyan na pitiru iran akad na nami sampurna angkar kami so kapantang gupaka bekenang kas sumanga para-parami guta bengi kaming kakupag tawada pamaratiaya. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن
الله ذو فضل على العالمين. Namia pegsiran supag tau jelut sabab saidin wallah gumia bunu udaud su jelut gu ini begairon wallah su kadato gu su ungangan gu inin dunia nun songani nakabayayan na udar na wallah su mga manusia su sabad kiran sa minggulalan ko sabad namia binasadin sulupa na ugaid na swalla na malay gagaw ko mga kaadn. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Giyutuman sa mga tando wallah apu pengadian amir kau tu ya Muhammad aaya betadian na benar na mataan askana pedden ko mga sugu wallah. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Giyutuman so mga sugu ini lebih mi so sabad kiran ko sabad pedkiran so ini mbitiarai wallah gu ini puro iyan so sabad kiran sa mga daradat na ini bagayami ko isa awatau Maryam so mga rarayaga karina gu ini begra meron so roh al-Quddus so Jibril na ukabaya wallah na da makambu bunu ko sirana miya urianiran si ko uriano kaya pakat taling umakirano mga rarayaga karina na ugaid na misuran surang siran kaad na pedkiran atawa miaratiaya guad na pedkiran atawa miungkir na ukabaya wallah na da makambu bunu kiran na ugaid na swalla na penggulaw laan yan sungani na kabayaian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Hei sumia maratiaya pamu magay kano ko ini bagay amir kano ko dapen kapakat taling umau gawi ada ka pesairon guda akam bubulayu kaun guda akapang magelebon na sudah pamaratiaya nasiran sudah pamaginuntulan. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Swallah da apato tapsuas watna inun tas kanian a uwiag-wiag tetandingan di ketalingumaan at toratud guturog rakian so sisi ko mga langit tagu so sisi ko lupa baad na tawa makapenapaat sa hadapan yan inun tao sabab sa idinian katawan yan sungane na kebulusan iran gusungane na kiyay posaniran nada sebenira na may tubuh ko kataon yan inun tabu ko ngani na kabayayan miarang kumukor sa iyan so mga langit tagu so lupa gudirun kipinid sosiapian sa duoto gus kanian sumapuru albi mala. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Da akapandegel kawagama kasabnara minisem guys untol kuribat nasa din sa ungkir niyan so mga taguta paratian niyan swalla nasa binaramiya kakapit sarambita mabagir
ada ai ketepedian naswalla na pepekan agama tau. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Swallai panarigan umya maratiaya pekawaan yan siran puun ko mga lilibuteng ka pekasungunian siran ko maliwanag na sudah pamaratiaya na aya mga panarigan iran na sumanga tagut apa pemakaawaan iran siran puun ko maliwanag ka pemakasungunian siran ko mga lilibuteng na siran mani mga tao ko naraka sarun siranun dun makakakal. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Bangka dekatu kawi sunamrud amiaki pewalaku Ibrahim maka pantaku kadnanian sakini begenun wallaku kadato guni ya terunu Ibrahim aya kadnang ko na supepengwiagu pepekapatai na piteruyan asaken na pepekawiaga ko gu pepekapatai ako piteru Ibrahim nama ta'ah naswalla na pepekas sungunian swalungan puun ku sebengan si isa sedepan. Na pakasungang kaskanian puun sa sedepan si isa sebengan. Na biabengan sudah para tiaya. Naswalla na dinian pengguna naun supagtawa da pamaginuntulan. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Gusto Uzair asumiyagad ku Baital Muqaddas sa ingdem yang agagebes sumanga walairon pitero yan aan demanaya ikakuwiaga si walla ku uriano kia patainian na biunus kanian walla sa magatus ragun urian ya na inuyag yimbu na pitero walla aay kia tingka hey Uzair pitero yan aya kia tiyakan na salungan udina sabeed sa salungan pitero walla akna kaaya kaya tingka na miyaka magatos ragun na ilayang kaso panganang kanakaguso ino manaka kada puparin gu ilayang kaso himarka kakagia ang beluwe namis kaana na o mga manusia gu ilayang kaso mga tulan o ande manaya igi meron kapakatuutura orian ya na pembungkusan nami sa sapo na kagia mapayaguno to na pitero yan at yang kedekna mataan naswalla na si ikulang wantaman nagausian. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Naguni na pitero Ibrahim kadnang ko pakiilain karakan wandemanaya ikapaguyagang ka kumiamatay pitero Allah baka diperatiaya
Piteru iyan, uway, mapaparati ayaku, na ugaid na adun tetanas su pamikirangku. Piteru Allah, na kuwaka sapat ku mga papanok, na tatedeng ka ku katimuiran reka. Urian iyan at agwing kaun su umani isa palaw sa sabed. Urian iyan at aluwing kasiran. Kamama kataling umasiran reka sa magaan. Natang kedeng kaamataan aswalla na mabegra maungangan. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Aya rupaan sira nag-iisiran gusto ku mga tamukiran si ikulalan wallah na lagi dusati manaud amitu sa pito saway sisi ko umani saway ron sumagato saud naswalla na takapanian ko tawa kabayaian kaswalla na maginawa amatao. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sira nagiiran gustoon sa mga tamukiran si ikulalan wallah. Urian yan adiran tundugan so kaya pamamagayra na kasilibantog. Gukapanakit sa ginawa. Na adna bagyan nira na belas kiran si ikukad na niran. Guda apangan demiran. Gudisiran makambuku kwalungan na mauri. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Sukaterwa mapiagu sukap maap na tumuwa di susadka ap ketunduga kapanakit sa ginawa. Naswalla na kawasa amatigr. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hei sumya maratiaya, dinium binasaan ko mga sadka niyo so kasilibantog, gusto kapanakit sa ginawa. Lagi do pupumugay ko tamukian sa kapakilay-lain ko mga manusia. Gudinian paparatiyaan swalla guswalungan na mauri. Na ayarupaan niya na lagi duwatura matilak. A kaliliyawawan sa buta. A miya sugat kanya na mabgrauran. Na miya damba iyanun sumatagas. Na da keparuliran na may tubo kuping galabakiran. Naswalla na dinian pengguna naun supagtawada pamaratiyaya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Na ayarupaan sira na pupumugay ko mga tamukiran. Sa singanin ko mga kasuswat Allah gusto katetana o mga ginawairan. Na lagi du pamumulaan ko lupa atambu. Amiyas sugat ang mabgrauran. Na minibagay niyan suungan yan sa 2 takap. Na apiya pendemas sugat ang mabgrauran. Katarinti kebu, kaswalla na sugiin yung gulaulaan na pigilay niyan. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Bakebaya o isar kanu aad na mambagian yan na pamumulaan na mga kurma, agu mga anggur, apo pemangundes ko kababaan yan so mga lawasay, mambagian yan roo so pisusu na mga unga, amia ka taling umaon so kalukas, guwad na mga murya taon yan na mga lalamak, na miya sugat o tuwa subu-subu akadadalaman sa apoy na miya tutong, lagi daya akapapayagar kanu Allah kung mga tanda ka ang kanu makapapamimikiran. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hei sumia maratiaya, pepemumagay kanu ko mga pipiya ko miyas sukatiyo, gusto piya kagmawamer kanu wapuun kulupa, gudiniyo petibaba sumarataon ay pepemumagay niyo. Kadar kanu iban yu tukwa inunta uba kanuron pipipideng natang kedeni wa mataan aswallana kawasa aku pudiin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Syaitan ay pepengangalakian rekano so kamiskin. Guip suguyan rekano so pakasisingay naswalla nadidiyan kanunian sama apa puun rekanian gulimo naswalla na maginawa amatao. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Imbagay niyan suungangan ko tawa kabayayan. Nasa tawa bagang ko ungangan na sabnara kaya bagang sama piya amadakal. Nada apikatanudu na inuntas sa mga papantasyakal. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nasa dun sa ipamumagay niyo, apamumagayan udi na isimaya iwas samaya. Namataan aswalla na katawan yan ito. Nada abagyan uda pamaginuntula na mga tabanga. In tubdu as-sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Amay kapayag niyo sa mga sadka na mapiyad nyo to, na amay kapagmaan niyo to, guibigay niyo to kukikararagnan, nagyo to imapiyar kano, gumakapunasar kano ko sabaad ko mga dusa niyo, naswalla na sugiin yung gulaulaan na kaipian. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Kena abarka paliugat sukaturo iran. Naugay naswalla ituru ko tawa kabayayan. Nasa dun sa may pamamagay niyo amapian ar ko mga ginawa niyo. Nadi kanu pamamagay sa makaliyo ko singanin ko kasuswat wala. Nasa dun sa may pamamagay niyo amapia. Nakituman ar kanu sa tarutok. As kanu nadi kanu kasalimbutan. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. So mga sadka na bagyan o kikararagnan, asiran na miya nga tatarong ko kulalan ko Allah,
adisiran pekatayun dedela kau kolupa, arangang kiranu dikiran matau na mga kawasa, sabab ko kagagena ko ginawa, kikilalang kakiran sumanga to usiran, adisiran pemangne ko mga manusia sa marseres, nasadun sabi pemumagay ni wa mapia, namataan aswalla nakatawan yan ito. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. So sira na pemumagay siran ko mga tamu kiran si ko gagawe gusto daw masuleng gumapayag na adna bagian nirana belas kiran si iku kadna niran guda pangandemiran gudisiran makam buku kwalungan amauri. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. So sira na keniran supiri baan na disiran makatindeg inunta so lagi duka pakatindegu ipipemapas kanian o syaitan po unsa beteng yutuman na sabab sa mataan na siran na pitero iran aso kapesai na lagi buu kapriba na piyakay wala so kapesai na ini saparian so kapriba na sa tawad na makataling umaw na tumaapun kukad na niyan nagugenek meriba narakiran sumiaipos naso keswaian na si matitimu ku Allah nasa tawam belinganan yan nasiran mani mga tao kunaraka sarun siranun din makakakal. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Pagantior wala suriba na pekau surnian sumanga sadaka kaswalla na diniang kebayaan sulangwan umiyong kera beradusa. وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mataan na susira na miya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia. Guini pamayan begiran susambayang gutiyo na iran su zakat. Naad na bagian niran na balas kiran si ikukad na niran. Guda apangandamiran. Gudisiran makambuku kwalungan na mauri. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Hei sumia maratiaya. Kalak nius wallah. Gurun dana nius sumia lambaku piri baanos kanuna kipa paratiaya. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Naamay kadiniyo tong gulaulaan natang kadani wa adna gubata puun ko Allah gususuguyan na utubat kano. Narkiyo so mga watang o mga tamukiyo, sadi ka no makasalimbut, gudi ka no kasalimbutan. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Naamay kaadna mababaya karergenan, namanayaw sa taman sa kaluwagan, nasuki sedkaan yoro ni mapiar kano os kano nakatawin niyo. Wattaqu yawman
ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nakalakan iyo so gawi iya pekan dudung kanuron siik wallah urian iya na ito man sa tarotop umani beran iya wasuping gelebkian sadisiran kasalimbutan. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Hei sumia maratiaya na igira amin duduluna kano sabayadan si iko taali kami apento na suratan iyos kanian gu suratan rekano upanunurat sa kapaginuntulan gudi pagenda so panunurat ko ke suratan yanon mana aso inindoron wala na suratan yan na kedegaw mabubayad gu kalakan yan swalla akad na niyan guda akurangan yano na may tubu na amay kaso mabubayad na kurangi sabut udi na malubay udi na din yan kagaga kumedeg na kedeg nuwaliron sa kapaginuntulan napakisaksi inyo sa dua saksi kung mga mamarkano na amay kada kapantaga na dua mama na isa amama agu dua babay ko kesawat kanuro na mga saksi kau kelipat su isakiran na mapakatad mo isakiran su pediyan na di pagendes su mga saksi igira at yawag siran na ubaad na indiray no niyo ko kesurat niyo ron may to samala taman ko taalikon giyutuman ilabiya kapaginuntulan si ikwallah gulabiya pekatabang ko kipamayan degen ko kasaksi gulabiya marane ko diniyo kapakasengka inunta umakaukit sa kandaga nga makamumuwayan na ketangan yuto kada adusan niyo ko diniyo ron kisuratan napakisaksi kano igira apapesai kano gudi pemarataan so panunurat gusto saksi na amay kang gulaulaan niyo to na mataan ya adusan niyo na kalakan niyo swalla kapagendong kan wallah na swalla na sulang wantaman na katawanian.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Na ukapan tagi kanu salakawan, guda ketu uniwa panunurat, na sumanga sanda mata tangan, na amai kasarigen usabed kanu sesabed, na tunaya usiarigen suini sarigun, gu kalaknian swalla akad nanian, na diniu pegma aso kasekse, kasadin samagmaun, na mataan askanyan na beradusa sopusoyan, na swalla na sugi ini yung gulaulaan na katawanian. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Rakwala sisi iku mga langit, gusto sisi iku lupa, na upaya ganiyo sisi iku mga ginawa niyo udi na pagmaan niyo to, na pumagitongan rekanu to Allah, na penapian yan so tawa kabayayan, gusiksaan yan so tawa kabayayan, naswalla nasulangwan taman nag-uusyan. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Piaratiaya u rasul so ini turuno na puun ku kadnanian gusumya maratiaya umani isakiran na piaratiaya niyan swalla gusto mga malaikat yan, gusto mga kitabian, gusto mga suguian, da imbi da ami ay sabu ko mga suguian, na pitiruiran, api ang makinagamigu inunutan nami, na pumaapi kaming ka, kadna nami kaskabu ikebulusan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Da ay peliugat wala ko berani wa arwar ko kegegenian. Rakyang sumyang gelbekya nama pia, gui tenaun sumyang gelbekya nama rata, kadna nami, di kaming kaselaa umalipat kami, udi na maribet kami, kadna nami, gudi kaming kapeka awida sa mapened, lagi dukia paki awiding kaun ko serana miyaw na anami, kadna nami, gudi kaming kapeka awida sa diyami kegege, nap maapi kaming ka, gunapi kaming ka, gu kalimuun kaming ka, ska ikad na nami, natabengi kaming ka sa kadaagami ku pagtawad pamaratiaya.